Manipur Primary Health Center ni MOIC Dr. Pranab Debbarma Choprobjakmani Patimungo tuyei Sangrongsal Khorokkdok Tiprasarokno Romkha ambasa thanani police Romkha Romkha Horina Tripura Tripura Bishamon Tripura Choprobjakmani Tripura Jotida Tripura Tejobire Tripura First holo borokna Khorokkdok nogoti shakha police Paithago Patimungi dam thamchi dok jorani bisingo Manipur Primary Health Center ni MOIC Dr. Pranab Debbarma Choprobjakmani Patimungo tuyei Sangrongsal Khorokkdok Tiprasarokno Romkha ambasa thanani police Romkha Horina Tripura Tripura Bishamon Tripura Choprobjakmani Tripura Jotida Tripura Tejobire Tripura First holo borokna Khorokkdok nogoti shakha police Aro satai klayo lai thangnai Sangrongsal dolai hangkhoni rajdar kasar sara amchayo malaria bemar manjagai no kaisani thimani bibi tei bufayo Patimungni yagulo tungphlajak amchaini lukurokni yago botok khlaijak Pranab Debbarma mungai Manipur sakamnokni MOIC Patimungni yagulo Tiprasarokno saknaine Pranab Debbarma no ambasani kulai sakamnogo tubujakmani Piaba bini sak belai hamiani bagai paithago rohor jakha bono agutla jibi sakamnogo Patimungo tuyei samustra tanglai rokno romoi krak busthumjaknani bagai dakimungro mane dolai hangkhoni sakamdagi phang Paithago Patimungni dam thamchi dok jorani bisingo Manipur Primary Health Center ni MOIC Dr. Pranab Debbarma Choprobjakmani Patimungo tuyei Sangrongsal Khorokkdok Tiprasarokno Romkha ambasa thanani police Romkha Horina Tripura Tripura Bishamon Tripura Choprobjakmani Tripura Jotida Tripura Tejobire Tripura First holo borokno Khorokkdok nogoti shakha police borokni shakao thepajakha under section 148/149/153/326/307/427/34 IPC section 03A-B of the Tripura Medical Service Persons and Medical Service Institution Prevention of Violence and Damage to Property 2013 Bureau Report Chini Khorang